yitwa Ishimwe Dieudonné wamenyekanye nka Press Kid. Uyu Press Kid yari ahagarariye ikigo cya Rwanda Inspirational Backup cyateguraga Nyampinga u Rwanda. Muri iri rushanwa haje kuvugwamo ibibazo bitandukanye bituma bigera no mu bushinjacyaha ndetse RIB byinjiramo. Ubwo uyu Press Kid yashinjwaga icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse no gusabishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Press Kid yaje gufungwa ariko aza kugirwa umwere. Nyuma ubushinjacyaha buza kujuririra umwanzuro ndetse Press Kid ashinjwa icyaha cyo gusaba ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina ndetse no gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Iyo Press Kid yakatiwe imyaka 5 y'igifungo, ariko mu gihe yari agiye gufungwa ntiyabonetse, yari yaramaze kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye avuga yuko yafatiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Texas mu mujyi wa Fort Worth. Uyu Press Kid ubwo yahamwaga n'ibyaha ntago yabonetse ngo atangire igihano yakatiwe, ahubwo yari yarerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko Texas, ariko ruzwi nka ICE, rwatangaje ko Press Kid yarabaye muri uyu mujyi wa Fort Worth mu buryo butemewe n'amategeko, ariko batangaza ko yinjiyeyo mu buryo bwemewe n'amategeko. Bivugwa ko kandi yafashwe tariki 3 Werurwe 2025. Iyi Press Kid nyuma yo guhamwa n'ibyaha ku itariki 29 Ukwakira umwaka ushize wa 2024, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatanze impapuro zo kumuta muri yombi kugira ngo atangire igihano cye. Nyuma y'iki gihe cyose Press Kid atagaragara, irushanwa rya Miss Rwanda naryo ryarahagaze kubera ibibazo by'ihohoterwa ryavugwaga mu bakobwa baryitabira. Kugeza na n'ubu ntirasubukura, aho Nyampinga uheruka ari Miss Muheto Divine.